emyezi ebiri. Bukatandikira ko omushaija ogwo bakweta Tofa Kamusime wabasize kuferwa empunu mushanju omurundi gumwe twakireho twashanga obubonero obw'empunu ezi zabiye nizoreka bukaburyobwe obw'endwara egi ya African Swine Fever otiremu kutanaka otiremu obubara bukutukura kukira abantu munonga empunu ezi ezikwera otiremu empunu okuremwa kwemerera zikarema kurya zikagira omushaija tempereture kaza higuru Okuchondoza korekire ngu esande 3 zonka empunu zirikurenga omuri 30 zamazire kuhamibwa kuzisirwa endwara y'omushwija gw'empunu. Ntuteekateeka ngu oburwire obwabwo kuba bakajya ngu virus nibutambura nteekateeka ngu empunu ze zabe zigire kufa kubizira aha kiju ekyange naho hayizire endwara so mwene kubahirize kwijaho atunabe ningamba na doctor yagira ngo oburwire obwe nubugendera mu bantu so hati ekindi kwerinda munonga n'omuntu obutahika aha kiju kyange. Empunu emwe yo kubanza kayabanza yakwata oburwire twamangu nemere twatwine hemera hanyingi empunu twareta doctor agitere ekikatu yamara ekikiro kimwe ekya kabiri yaho hije n'ibiri zakwata okukwata kwazo hata niho twazuriye nguzino oburwire. Omukasheshe k'eriizooba twahika amubarisa ab'empunu zaabo zikwasirwa endwara egi. Njereze ebyokurya eguma hansi yanje eyanga kurya ngaruka nguma nimuterera bajya ngu kuzara ikesha 11 bajya kugurira omukasheshe shaha nkina banja ngu hata biro mpinduka omwazi 11 ngaruke mbagambire kwera haba impinduka. Twabantusha ba government etuyambe omburwiro bw'empunu obu erake kutuyamba okukora okuchondoza kureba oburwiro obu nobasa kuburagurura nobasa kufuna omubazi. District ya Bushenyi nemanywa munonga ahabwo kushubura n'okubaga empunu kandi n'akatare k'empunu ka Kabagarame obwahati kacingirweho. So twantujya mu gumiseze biro nkagati byingi kandi tukorana na Central Government Ministry ya Agriculture kureba ngo biza batwikirira kandi nitwe na timu yiteye nekora ya municipal hamwe na district kureba ngo egendwara twagirwanze. Omushwija gw'empunu tuguru kukwata abantu konka abantu nibabasa kutambuza endwara egi.